I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Jadi, kita ulang balik tadi. Manusia ataupun organisma itu adalah makhluk. Allah itu sebagai khalik. Khalik ni apa? Pencipta. Dia adalah pencipta kepada makhluk. Okey, boleh faham kita panggil apa? Rantaian makanan. Kalau dalam Islam kita panggil ini sebagai sampai dapat dan bagi sebagai hadiah lagi. Kita panggil sebagai sebagai sunnatullah. Aturan ayat sunnatullah. Sebagai apa? Sunnatullah. Itu maksudnya aturan alam. Maksudnya kita belajar tadi tikus. Tikus dimakan oleh ular. Lagi ular dimakan oleh ular. Jadi itu adalah semua kita panggil rantaian makanan ataupun dalam Islam kita sebut sebagai sunnatullah. Boleh faham cakap ni? Ada apa-apa nak tanya? Allah sebut dalam masalah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Khalifah ni siapa? Dia sebagai pemimpin.